Kubor baban kasngi, awalam shapi da unang yalam news. World Rabies Day kasngi da kabenta ki basha dat ran UMLA jong ka sau shalong ubdei Minister jong ka Animal Husbandry and Veterinary Arts and Cultures usan bor chulai ulayo ban yadan lang ha ka jingrakhe ya ka World Rabies Day balapan ya da ka District Joint Steering Committee for Rabies Elimination East Kashmir District ha ka jingrai lang bat ka Health and Veterinary Department Shillong Municipal Board Haringkat bat ki NGO Lambat ki Nongalam Shillong wala penlong menta kasngi thoding 800 rate September aja upsan halom pring Sport Club Indoor Hall halor ka team and now you me and the community habakren na kini ka jinglang nakaliang jong usan bo chulai kom ukong san ulakhot ki beri jingri hayeng bakide banda page ba bat bakide ban ai ka jingada ya ka yeng da ka ba ai injection ne ki vaccination drive ya ki jingri jongki nakaliang jo sambot kong san UPK sangma additional deputy commissioners Eskasil ulong badan kam kan yasno tilang ringkat bat kayeng banyada nakajingpang rabes Dr. RR Marak District Nodal Officer NRCP Information ulayatu bak hamikalia katkum record kumbakat khandai hajar kibala shadat so batang na Eskasil District kumbasan hajar tam ulayatu kumbakat sangut kibalayap nakajingpar rabes kumbal register mentausnam hakani ko program layo regajingkren nei Dr. N Barbanyang District Veterinary Officer Dr. Lambat Simli Dr. Freddy Nongdhar Smith Benedict Sotun HUFN Andrew Umdor SBM Bat nei Dr. Yada Lingdo State Nodal Officer NRCP kijingalekai nei Khana School bat kiwe program Yo iki kubor baban kasngi, subhabat subscribe ka channel unang yalam news. Kublai shibu.